হেল্ল' বন্ধুসকল, আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এতিয়া চলিছে ৰাস মহোৎসৱ আৰু আমাৰ ওচৰৰে দাহিত চলি আছে ৰাস মহোৎসৱ। তাতে যাব ওলাইছোঁ মই আজি এতিয়া আমাৰ বৰদেউতাহঁতৰ লগত যাব ওলাইছোঁ ৰাস চাবলৈ দাহিলৈ। আপোনালোকক অলপ দেখাই দিওঁ দাহিৰ ৰাস। তো গাইজ বৰ্তমান মই এতিয়া যাব আহিলোঁ, মানে এতিয়া যাম বৰমাহঁতৰ ঘৰত। বৰমাহঁতৰ গাড়ীৰে যাম দাহিলৈ। তো গাইজ বৰ্তমান বৰমাহঁতৰ ঘৰ পালাহি, ইয়াৰ পৰা যাম ৰাস চাবলৈ। बहकी सभी जगह है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब है। सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम नहाए हम नहाए ऐसी जी। বৰ্তমান আমি ৰাসৰ কলতহে যাব লাগিব, ৰাসৰ কলতহে ऐसी जिंदगी हम छिप छिपाए, हम नहाए हम नहाए ऐसी जी, छिप छिपाए ऐसी जी, हम न पाए। ऐसी जी ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए, ना छिप छिपाए। গাড়ী নাই, গাড়ী বিচাৰি পোৱা নাই। বলো বাই বাই। তো গাইজ বৰ্তমান আমি আহিলোঁ ৰাসৰ পৰা, এতিয়া ঘৰ পালোঁ আহি। বাজিলে 7:40।
ক'বলৈ আহিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগত আৰু নতুন নতুন চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে লগ পাম